Mala tama o o dan ko kori ke hufanga ngai tala whatap ko tape o ku wha o atu pa miheni ka ata mo e whainga maari e koe ni ke o atu ai homo polkalama koia o ku ngau ea ki he wiki ko tape ko tu funga whanua alo au pea mo toke profesa toke tāsio si o laftani ko kori pe ke whatapu atu ki a ho eki ka maha takiloto tapu atu ki haa tau hi whanua pe he foki ki he tonga ko tape o ku ongo atu kia e tau proklama ko ia whakawike pia mo e tufunga whanua alo au ai a ku atu pia miheni i he wike ko toa pe whatanga pia ku lele e mea ko toa pe mi apina whatanga pia mo kei malu pe mo hao mi he Delta variant ko ni koe COVID-19 pia mo awha pia ku ikai ke loko hoko ha whatamaki ke teki mo tolu lotonga e tau whainga tā ia holo he kuonga koe ni hoko mai ai COVID-19. I he hoatani foki, ko whiwhia ke taitai lerei ai profesa, ki he polokalama ko ia o wikeni, malo e ki whawhanga maria i ho taimi, pia malo e tau lava e profesa Laftani, whiwhia ke ai kolomua i he hoatani, ki he wike fo o koe ni. Malo pito tonga, pia ko whawhita i he kei mao whainga maare, ka i wā mo e wā i tā ke whahoko ai tau polokalama. O ko urelei pepa mo e whamiri, mau mo urelei pe neongo ai e tau mo ua, pia mo e haa o e COVID tā i wā. Pia ko whamalmalo te pe, tala malo e whanua, lo tu mo e ako malo. Malo pito, koe honi whuka wiko o si whoki professor na ta tala noa whoki na ta hoko atu peta tala noa i he tau konistuto ne, i he kupu nima noa, ai koe nima noa ei, a konga ulo aki na ta hoko atu ai, ka koe honi whoki te ta hoko atu ki he kupu ua, au e tau konistuto ne, koe tuunga koku ia tonga he tainimi i he tau ngahi mea whaka politikare, o ku i kai peke te aha ngai fuu liri ulahi he tainimi, hange koe mea pena na ki liriu me ai ko tui pena ke wakai fope ki he tōwholo whola koe ene awhio koe taha pe ia o konga mahu inga ko wakai hi foki ai i he wike koe ni ko tau situ a me ai na e huf tāpuni foki ai e tau whare area pena e whahoko ai ha tōwholo whola e lau koe tōwholo whola ene awhio pa koe taha ene ngahi i tōwholo whola mahu inga o pito, ai ana ene ke i tala noa pe, ene awhio ki he mahu inga koko, ke tau i drugs, pea mo e palaparema koe ne COVID-19, koe ki te loko lava whai ai ngahi hū koe, tau koloa ki tua pure anga hū, mai koe koloa me tua pure anga ki tonga, wesia ngahi whiwhatau aki pehe, whamalo hia kakai ke nau, tokanga o ke tautai pe mo e tō ngōwe ke maonga mo uia e kakai tonga i kai ngā taina nane whakahaa whoki ai whakaukau ko ia ki he whare area kei maho inga pe ki whare area ke nau wakai i ai
pure anga koko una ngau e pure anga lolotonga ai aku na ngau e ake tuku hau ko ia o e fonua pe mo kau ai pe foke pe mo e fili fra poto ne ke i tuake pe ai mahu inga ki kakai ke nau fili fra poto na ne tala noa ki ngahi ni i he ngahi poate o kai ki asi mai e hangahi taritotongi o ngahi paanga ko ia ku nau hu atu ki tua pe mo e mahu inga ko ia ke nau ai ke pau pe mo maala ala ngahi mea kotoa pe he ki he fonua he koe tuku hau ai fonu ai kakai pe mo fonua oku nau ngau e akita te fito ke kau taki pe mo pure anga koe mea lahi pe ia e palofesa ko wakai ki ai i he wike konu tasi tu a me ai tuku ke he ange ai campaigni kamata koe ngahi campaigni ai e kau kantiteiti ka koutu o ku mahu inga e to folofola koe ni i he tau wakai ki ai palofesa Malotonga ko to folo mahu inga ni ange ko o famatala va au via tu pepe mo e to folo i fra va ko ia o farearea pe mo ngai to folo pe tau ene hoko ki he taloni mahu inga mau pe ai to folo e tu i aki pe uhinga lahi ko inga he kai ke kau i he wau wha politika repa ku tau ata aina au pito a ene a fio mai mo ene wakai mai. Pea ku ai ngahi me aia i he ne tō wholofola ka inga pe mo ne tō wholofola ki mua ko ne whamanatu mai pe ngahi me a ke whakahoko ange koe whaito kona tapu koe mo ulelei koe mea ke COVID. Ka koe rewa ngahi mea pe ia ku whaavawe pe whaatuai ngā ue ke ai a hawhainga pure anga pe. O kai ke pehe koe o kia hawhainga whaunga tau pehe ke matamata ka, pe matamata whaihala. Koe mea koe nwhika wak mo ngāi poa te pe mo e kai ke mau, koe umea koe ia o matamata ka mo matamata whaihala ia, koe tu oua ene tō wholofola e tu ike mea tatau. Koe hae whahinga poate ko ia, koe u kupu eni una hanga whakarere he vāo e kakai pia mo pure anga e tau maanga mo ui mo e tau ngai ngā ue. O kui kai ke maaua e nau a tita e nau mea ke paanga mo e nau whamatala paanga mo i tohi kari to tongi. Koe ne ke iongo mai koe whahinga mea ko ia koe tu o ua e mi. Ki whakalolo ma ubito whamamahi abito ka tau tolua e whahinga tala noa pe he o kukei. Aia koe tau tui pe e tonga pakapau kauhala, kapau kuhala ine a fio. Koe mea o kune mau ai whamoni pau o kune ke iha ngai o whamanatu mai mea ko ia. Koe mea e nia ko palapare mai nia na lahi e ne asi mai e pure anga o e patoa. O e pare mia ko pekia samala Chris Pohiva. Pea koe ni uke ia awha mai pe ai hange koe ai fo i mata mama tatau i he pure anga koe ni koe niente tau whiri eni te kai peke nau lava e nau tolo ko nau tolo foki o nau anga o tataki atu mo whapaanga atu e upo ate koe ni. He koe upo ate koe whiri mai e nau tolo mei he kakai. Ka koe tau ilo i pe foko e lahi e. Upo ate koe ni ia e ne hao me patoa hao ki e ni nau me whiri pe e nau tolo me he e nau kakai. Aia koe ume aia toi whakalolo mamoia. Ka koe ku whieta anake atu pe ia ki e poini ko ia. Koe mea e taha koe te whiri wharearea. Whawhiawhia o pito tonga e ku wakai fo. Ki e ngatu, mo e teu koe ni ke whiri wharearea, mo e asimai e kakai. Kakai lelei me o malae. Tu ke he kau whawhawhonga pe, unau i he whare mo kabineti. Pea o ku maari eni e ko wakai hifo, ai aku, o ko stuko mai ai tini ai pati a kakai. Teki ai. Ai ako
Ko tuku mai timi ai ko ai o patoa. Te ki ai. Ai a koe kada ko timi ene ku mau e timi ai poate a kakai e. Ko ia. Ko e timi e mau e timi ko poate kakai. Io tuku ke he timi ko na a tilila ai kau hako a patoa clope ko haka ko Klopolo ia. clope patoa ia ku mo timi a toko taha kona ko haina i tuku mai ko timi e ua ko ia ku hange pe ai tau wakai ko ai ko ki ngo timi ko ia na i tuku mai ko ia hange pe na ai noa ia i he ai ngo timi ko ia ko ke fa ha to kanga ia pe so ato ku ia hano mahu inu ko no moni ko mo fili ko ia ko Filipe bahana na mohe o misi o sio ke a whainga mea pe fotu tu mai o timi ko ia. Ko timi ko ini, ko timi ko ini ku mahino re vai a pe a ko nofo e tonga ka ki lave ai ko timi ni mau tu ku ke ka tawa taina. E pa ko o ko mari ia foki i he patoa pe a mahino maieni ko ngo timi mo oni ai patoa ko timi ai koa team pe mo timi ko ni ai poate ai kakai i ene mahino ka te au ko ngo timi a ko ai patoa te na feanga hangai te ne ha feanga hangai he tu fata no fa pati pe te na feanga hangai akinaua ya naua ya na feanga hangai pe mo pate ai kakai ka pau e tu ma o pe o kai ke movete pate ai kakai ia tēnā whehanga hangai mo kau tau ataina. Aia koe mea ia tau wakai tau tau ki ai o ku wha ai fo i whaha i he taimini. Tuku kehe ai hui ki no pere ia o nau Filipe nau tōria nau tō. Ka koe ne asi mai. Aia ku maari e rewa ka tuku mai ai timi koe pāti ai kakai. Pe o mahina mai pe ko me ko to la pe pure anga ko ni ko pa tia kakai pe a mohani I ta na ke ai me ka kama fo o ka ku mahina mai ni ai fo I party ai poate ai kakai pa tau hanga dueni ki ko team ke tu ku mai ka ko ki lave fa o se atu e tonga koe core team o ku ase mai ka te au koe kau hardcore pe koe kau radical pe koe kau matengata aia I e mui ka Samuel Akilis Pohiwa ai core team koe kau patoa Koe ku wakai fuen ke pāti a kakai ke pāti ai ke kau kandidati kon ai poate a kakai. O ku me wahe tatau pe o ku toko lahi ange ai kau toko si pe o ku me wahe tatau ai toko lahi o kau patoa. Pe iare mo ni I fo o wai kuma o atu ia e poate ai kakai. Aia koe ne tu u ia e te ta alu atu pete, whenga peke tala noa atu peke. Koe mea rewa ki hitu o e upātala lahi koe nitu ke kautau atai nā ia. Ia koe mea whaosi peke o whia lawe atu ki ai. Ku ke ai peke mea lahi ia ka te tuku peke ta alu ki e wike ko toa peke whai hano liata ki whakaukau. Ki he development ko ni ai alu ki he whiri koe. Mea peke taha whaosi ko whia tāna ki atu ka whafoke atu koe. O ko wakai whakalelei o ku kia South Pohiwa. O ku mawahe tama me he u mea na anga whai e Akilis. Ai sipinga whaunga ngā aue whakapolitikare a Akilisi. O ku ofiange a kauka maia o e core team
ki si pinga ngā ue a kirisi ia saos. Moi moanga ai whahinga sio ke mea whakapolitikare. Pea kuofianga a pive ni ia, a kautama motu a ko ia hanko toke tātu i wata, so sai a piukala, a piven piukala. Oku ke iofianga a kautama ko ia ke whahinga sio, etitiuti a kirisi o tatau nau taurea me kautama o koa team ia saos po hiva. Kawai te whakatata koe ni, ke whaose ke tānoa. Koe kautama koe koa team, koe kautama ku nau ke uhinga pe nau ke whakasino, pe nau ateki, nau ateki hawai bai anga o hataha. Mālohi pehepe kautama koa team, mālohi pehepe a toke tātu i wata, mālohi pehepe a piven piukara, o kui kai ke fu asimai mea koea mea sosaia piukala, mea toke tā sosaia piukala. Ka koe tama koe ko sias po hiva, ai whafonga whikauraki o kromotua, o ku ke heia, o ku ae ne ke hanai me whaahinga whaunga ko ia, o kou whatoka ngai, o ku nofo ia, o ku alu ke lahiange e ne nofo pe anai ke ne hoka i hafo i siu vai anga i he mea whakarao pe koe whakakunistu tone ko ia pe pa ne hanga rewa whainga ke ne hanga o whakaikihiki pe whakamahino mai. Ia koe toi mea whakao si ko ne awhe ko ne o mai e ia kakai ta e patoa, ta e hardcore patoa. Aia te uki ngata pe ai tonga ange ko kula ve nai ko pe ngai mea ko tuku pe ke alo pe tai mi ko sio ka ki ngai whakaukau o ku tāna ki mai pe vai kai whafo ke malo. Professor ko timi ko ni ko osi ui hange ko whakamatala ko ne tu whakatai ni mi e ko whiti me o ku ke tala mai ko timi ke whai ke tokanga ko ni te tala noa ke ko timi a ko a team pe mo timi ko ni ai poate e kakai ai pato ai ko ngo timi ia me he pato alo pe akireva timi ko pe me he pure anga o ke pure anga me he peki ai ko timi ko ni ko ku ia ko pati ui ko pati e kakai ai o te kai ke o mai e timi ko pati e kakai o te kai ke o mai me timi ko a timi ni ko e poate e kakai i he pato o mai o mari e wakai foki ai ko toko ua pe he kau whakafofonga lolotonga o ku kau i he timi ko ni. Ko se aspo hiwa pe mi tonga tapuluaki pe mo se saia piukala mi tonga taptahafa. Ko e toe ngā kātoa rewa, ko e kakai, ko e kau kantiteiti lewa ia o ku nau fo ko toa, ko e ki kau ai hatau taha ia i he kau kantiteiti ko ia a whafofonga kakai o ku nau lolotonga whafofonga ko he kakai. Ai ku nau nofo foki nau tolu ia i he core team. Webe ai ngahi tohi holo i social media pe he ku fia mau pe he ni ihia ko ni ke o te nau kau ho nau hingoa nau tolu he team ko ni ko ui ko ni ai poate a kakai te nau toki ai po nau hingoa nau tolu ia i he core team he ko mea pe nau nofo ai. Ka koe tuku ke he pea si ao si pea mo si o saia piukala. Ai ko toe ngā rewa fo i timi. Timi fo o koto. Au hangai pe ko timi a kapulu professor. Wi mai kapteni pe mo togon kapteni pe fedong koto a timi. Hau ka to vangi ka wa inga fo o ka tuang ka to ka wa inga motua ku. Io ko mai he timi ko ni ko ne ke he ka ko poi mau inga na ke o mai to. Ko ke heia ai timi ko ni ai poate a kakai pe ko patoa poate a kakai. O whakarea patoa ka osi kamata ke kehe hono ngahi uho ona i he ku wakai. Ko timi ko ia patoa poate a kakai, ko ke lahi. He koe timi koe ai pati ai kakai, mo timi koe ai koa team, ai patoa koa team.
o kulahi ai kau whaafofonga ia, hange ko. Aia, ka pehe ko hange ko ho whakatalanoa. Ko new blood, he lau koe na ulawe kia e ta program files. Ai fie mau ai toto fo o. Ki he pure anga. Ka pau o ku tau tui o fie mau ha toto fo o. Tuku ke heange ai patoa ia pe koe ta ai patoa. Ai poini koe ke iai ha toto fo o. New blood. He koe te mokalati u wha alo pe ai fo ilau koe. New blood. Tau fie mau ha new blood. I he tala noa pāti, tu ke kau tawa taina. Tōla hi ka kau tawa taina ai au mahino koe kau toto fo o monautu. I he ne asimai. Aia koe new blood, koe concept koe new blood, koe toto fo o, i he tau te whiri koe ni. E mauia me he kau tawa taina mo e poate ai kakai. Koe mea ea maari au pito. Ka kai kou nau tui ke ai ha kau whawhonga fo au. Koe ku poini. Tuku ke heange pe ku te patoa pe ta patoa. Koe nofo pe a koe hai fwoi whakau koe ni plat koe toto fo au. E mauia me he kau tau ataina pe koe poate ai kakai. Ai whakau koe. Koe. Maria pito ia. Ai kai foki professor te tatoki te tasio mau pe ke candidate ko di tanga hi polo kalama. Ko di te lava pe o mai pe ngai whakau ai hango na ku ke tuku mai. Ko nga he tau fononga te pe ke tai milahi pe ki he filifale area. Ma pe na tok mau mai ai ongo timi ko ia ko tim pa mo party a kakai. Iha ngahi wike pu ka hau pe ngahi wike ka hoko mai. A mui ange. Ka ki mo ke ta alu ke ta ko fe la ve tu tonga ka taki ka na ko nga ngalo ko na ke ko hau ko samela crispo hivana na ufa fagarea na ne hanga tu use u e kakai o ku kai fe ma u e ia ke nau hu fata ki fare area Koi pena la ya video ka ufa fonga me vai ua kau whare area i ono kuonga pe toi toko lahi ange. Nga nau mamahi lahi ai ko ne pehepe ia ke ne tuusi ha foi ulu ne tuusi. A kahi ki tua, ka ne o mai ea ne tama. Kana na fuongo mamahi ange a ene fonga ana ia kihe kau whafofonga na ne hanga tuusi hona ulu. Ie ku whakarea a kuhena tuusi maasila au pito. Whainga ni ina, toi pea hai kaha pato ki tu usi ai, pea whai whiri. Whainga ni ina tu usi he mahina e taha ki mua. Whainga ni ina e toi wike ua. Ko nau amana ki ke nau whiri mo ia, he nā ne mao ai vouti pe koe whiri a ka kaipa ne hangau. Sa, koe huinga ka anoa, he koe tama koe nia sa spohiwa, koe whihanga ia o Samuel Akini spohiwa, i e tu usi uru. Kai ke tuusi ulo e tama koe ni. Kai pe ke la vai a wheo mo nau koa team, pe mawaha ia ui pe ne timi fo. Aia koe kau alatu pe ki ai ko Piven Piukala, mo Sosaia Piukala ka koe ia mo Sosaia e ngo whafofonga. Ngo whafofonga lorotonga ai patoa. Aia koe uke he ia o ku maari e kunofo o sio mo wakai ki ai. Pane oatle mo e kakai. Koe kau tamaina nau ki ia whea ke patoa pa nau toi alu ki tua. Na nau me tu he a patoa he ne hau pe nau toi nau whea alu aki ka ku. Ala tu pe a saspohiwa a whamaapo mai ki nau to. Ka e alu atu e taimi mo e tau whaifononga tu manatu i e tonga ko e ku aki meni. Ko e ku whakawhekiki o kou pehe, e whiri e kakai ia i a saspohiwa mo e netini. I anga ia wakai. Ai kakai o e patoa mo e kakai o ku ikai ke patoa. O ku ikai ke u whakawhekana ke au a poate e kakai kihe pati ai kakai. Ko whaampe, ko whakawhekana ke pati ai kakai,
ai poate ai kakai, ki he koa team, he konaua o kuna whehanga hangai, fifisi taha mo, whakawhekiki mo. Pena e whai ngāhi kē la lahia. Koe fo i tau ia i he te whiri koe ni o kui kai koe tau. Ai poate ai kakai pia moe pāti, ai kakai ka koe ene tau moe koa team. Pia koe kautau taina moe pāti ai kakai, koe ongo tinia e ua te nau wa inga holo he bahaa ai hangenia koe tau pehe ko Australia ni koe leipa moe lipro o kuna whe auhi. Koe fwoi whe auhi koe ne whiri koe ni koe koa team moe poate ai kakai. O kui kai ke hanga atu ai poate ai kakai a ke whianga ngai moe poate ai kakai. Neongo e whai pe ai whianga ngai moe whakawhekiki i he vote, i he whika i whiri. Ka koe ume aia te ta alu atu pe ke ta hanga o siofi atu pe i he ene alu koe ni. Ka te whawhau ke atu tonga ke poini kona na kamata ai mai i kata. Koe whakaukau maari e ko ki hanga o mai he palofesa. Ai whoku uhinga whoki ka pau na kei mo ui e tangata e ki, pare mia mālolo. Koe ka pau tene pehe ia ke ne tuku kotoa ki tu ai koa team, he kake te mawahe ia ki hane o ai hane poate, tene tuku katoa bea na tolu ki tu ai fwoi time pe ko ia o hange koe whakamatala kou ke whai. Na ke whaatala noa whoki mua ke filosefa iloa koe ko Machiavelli, o whakahoa ki he mo ui koe e tangata iki. Ka koe anga i koe whakaukau atu he tainimi ki he ongo tuu koe ongo poate, ka te toki hoko atu ai. Koe konga ia e professor na aku e mau ke u whakamanatu hake na ta umia ia te au he tau wholofola. Na e konga mahu inga he tau wholofola na pehe he konga koe ni. Koe na pehe tau wholofola e tu i ko whapase he whale area i he tau whare area koe ni ngahi lao whakaanganga. Aia e tokoni ki he langa hake whonua i ngahi tapa ke he kehe society. Ka aku iai ngahi lao e ni ihi o kuhaa mai ha tō nou i he tau mua. Pea hange e kai lava, e kai ke malava e he kau whamau anga ke whakakato ki he lelei tahao na o ngahi whatongi a he society. Aia ku hange ia ko ngahi lao ko whakotuu. Ka aku wholofola mai tu i o ku tō nou no tau mua. E kai ke mahino, ai mea koe ke ngau e ke kau, e toi palo pare ma ia kau whakamau, ia whakamau anga, i he whainga lao pehe, ka koe konga mau inga ia whukia, ko manatu ia ke he whakaosika e ta talanoa ka ta toki alu ke ta konistuto ne, he ta talanoa fo he konistuto ne ko e lao, pe koe konga ine lao e ni ngahi whau lao ko ho tau whareare aku, o ku wholofola mai tu i o ku, o tai mahino mo tono no. Io he koe koutui koe manatu i hake ai poini koe nā mahu inga au pito. Manatu i koe tō wholofola ai tu i koe o laia e ne whai whatongia a ana pea moe whatahatokoni. Koe manatu i tonga koe timi koe ia koe kakai koe ngahi mala e ko o slavet koe kau poto taha ina he ngahi mala e koe na e whiri atu ai ki nau kau i he kau tu ki mua. Pea koe tau siwa tau toria ke he tō mai ai tō wholofola ia pea moe tānak whakau ai tu i. O ko fu ma opo au pito ia o ma alunga nge ia i e whotutu ngā ue ai whare area moe. Whatahatoko ni i he fo i tawha ake e taha. E koe tau sio ke foi se tesi, koe tō whorofora mau pēr tamatu i no, ka koe foi se tesi e taha, hange koe tala noa koe a futa. Ai koe te rea foi se tesi e taha, koe foi poini, hiti whewheka. O koe ke a foi se tesi ta e poini i he tala noa e tangata ako. O ku pehe e tau wakai koe ke he tui.
Ko tu ko ni ko ne to for ma no. Ka ko foi se ka o fa o ai foi ko hiti pe poini, Ka ko me ko na ko to hanga ta na ki mai. Ia po ko hiti poini ko mai nga fu ata mai mata ta ma si la ko me fa ta to ko ni mo ne finga wa ko mo tu i pa ko ne a fa tu. Ka ko Ka koe poini kona o ke o mai o mo ni apito. Ai a koe ka mea kou ka wako mea i ka pau ku tonu e ta makai atu ke foi tō wholofolo. O kui kai mahino e rei ke kau whaulao whakanganga aia mono whakotu, pe koe whahai whakotu, pe koe whakawhanga wharearea, pe koe kabineti, pe koe a. Ai anga e tuku ai wahe o e mawhai. Separation of powers. He koe implication pe koe mea ia kou lama toho i mai me he tō wholofola e tui. Koe ulau whanganga koe ngai tōno no wai e whepaki mo e whamau anga, pe he ke lama he kau whamau ia ke whamau i. Koe whai poini e ua. Koe whau e lau whanganga ke lama o interpret pe whakauhinga ai i e ta whaaki ai whamau anga. Pea lava o whakahoko i he whaifatongia. Implementation. Ka ku hange, pea peikai ngatai, pea ke lava whamau, i he kau whamau, i whare hopo ka pau e o atu ai, ha mau i o ulao ko ia. Aia na sto whora mai tu i ki mua atu he ne fo i. Tō whora whare area atu ki mua maha ko ne fuafua hoko i ke taloni. Ke kau wharearea ke whamanat mai ka nau tōru mo kapineti ke o ako ke mau mo mahino le lei ko nistu tone mo lao. Ka ua tala noa tu a ko nistu tone mo tu a lao. He ka me eu asi mai me tala noa kana e tu i ke la whaanga ka pau kutonu e tapakai ke. E ka whokea. Koe me mo oni apito ia. Ne hona kai ki hanga he afio tuhu i maha fo i lao. Ka tau ilo be fitau tole tau whaapakai ki he hangi koe lao koe seat belt. Tohi koe i he lao koe nai pasi o abe pe whaapasi ko nai. Tau mai ke panga ni mangi au e mao koe ki tui ho seat belt i tonga. Pena tok whaafeki ki na toi whaamau a ngā o lao ngā koe kakai fu mamafa. Peta mai le mana uhinga fo i lao ia ki whamau ke ni tala mai te ke lao peo mo ua me paanga taha me paanga noa ki he ni mangi au kaku hinga kaku nai tohi i pefuke fo i lao ko mo ua paanga ni mangi au kai ke koe konga ia ku lava ke kamata aki ke taki wakai ko ke tu unga whapolitikari ko tau ia i tonga ka kua pau koe ke te aha me te ke tānaki mai ka te ta hoko aturewa ke ta kupu ni manoa ei fika ua. Ia ki moa e tonga mai ke manatu i tonga e fo i lao. Ai lao koe ke ai tala mua ki ke o nauhanga o konistu tone. O ku te kai fo ke tuku mai tari ai tu i ke ai me whatato koni ke fo i lao whanganga ko ia. Kana e o mai foki ki te au ke whaiange ha ku tānake, ena tau stanoa ke ai mo lo au. Ka koe ku whakaukau at koe ki ai, hanga nau tōria whakarea i he nau kapi, pe koe nau whakarea whoko whakatontonu. Pe nau whakatonu tonu ai a koe pe koe mono fok nau pe hea ia koe nau mono ka koe whakatonu ka pau tonu e ku whakauhinga whakalao koe whakatonu ha mea nai kai ke tonu o ku te kai ke mahino lelei ki hanga e nau hanga whakauhinga i whakalao ai taimi kuna wala ai ke konistu tone mo i ulao ai lea koe whakatonu mo mono he koe kusia fo ke tala mua ki atu po uru aki. Koe fo i lea kou to tonu ke ngāwe aki ki ai koe mono. Ko ku wakai au kia ki he whakatonu tonu koe i mono ngāwe ake whakatonu tonu mo mono he konistu tone ulahi ngāwe ake whakatonu tonu. Ka ko hinga fo e ulawe ke ai koe whakatonu tonu ha mea na i kai ke tonu pe koe tau wharea taha o ku hala.
Aia ko kusio ko ki he fo I me ko na na o mai ko ia he kupu I la whaanganga ko ia. O se hanga na utoria whakamatala'i I e nau hanga o ai a kuo fina ngalo ki ai e tamatui. Kei. Ia nau hanga o whakahu e nau fo I whakatontonu nau hanga e au ia o whaanga I atu o watu mo kuhinga mo uhinga lo au na tau sta no ke. Ka koe whainga mea pehe. Kei. Ka koe whainga mea pehe e malawa pe ke tonu ke ai uhinga koe na tō wholofola e tui. Tuku ke ka pau e kuhala e ku whauhinga mo whaanga I kai hanga he tui ia mo whatato ko nio o tari. E nau tala mo aki koe na. Kei. Nau tōna nau hanga. Kai ke te whafoka tonga te kao koe. Koi. Ta hoko atu I he kupu nima noa kupu ua. Ai ko ta I he section whakeni e pare mia. Ai na tatala noa he wike kua osi I he kupu uloaki ki ono whakanofo ko ia he tui pare mia. Ka koe kupu ua ni kuta iai ko koret ke hoko atu ai. Koe kupu ua koe nima noa ua. Nima noa ua. Nima noa ua. Koe kua pau ke mau e pare mia a lakanga kai oua. Ne mau e lakanga kai oua o ku whakanofo hapare mia ke. O whakatatau ki he konistu tone ko ni. Ko ia. Pi, ko whakatao ngai a hono whakanofo I he kupu ni manoa pi. Aia, nai asipe kupu ni manoa pi I he uluaki koe ni manoa o lunga, ai te tautoki a oke ai. Aia ko e pare mia pe kai orewa ko whakatao ngai a hono whakanofo I he kupu ni manoa pi. Koe si ko pekia whakafisi, pe kua whakatao ngai hono whakanofo hiri ano whakangata, e ne hoko ko whafofonga ko whiri I a uhinga keheange me hono veteki o whare are ape. Aia koe kupu si, koe isa koe si koe ni o kupu koe ni, na e ngāwe aki koe ki pekia Samuela Crispo hiva. Aia koe o whanofo a pare mia ke o whatatau ki konistoni koe ni kuo aia koe usa I peia ko whatao ngai a hono whanofo I he kupu ni manoa pi te kai ke taal koe kupu si koe si ni aia na e uhinga I hono whiri ko ia o whaiwhekau toke tā pōhiwa tu one toa. Koe di kone hoko o ikai malawa ke maurakanga o whakatatau ki konistu tone ko ni pe ko ato e lao ke. Aia o ku ikai ne kai ke ngā oe kai ke mahalo koe ke tonu ia ke. Kone hoko ikai malawa ke maurakanga whakatatau. Mahalo pe me iofi ai he na e puke foki. Tenge tāne foke pare mia mahalo pe e kau ki ai ti koutui ko ia e tonga kau ala leu ke tolu ka ke toki wakai pete ke ko e fika tolu o ni manoa ko pau ki e pare mia ke tou ripoti ki he tui pe I hono fie mao I ngāhi mea kua hoko whelawei mo pureanga pe mo tūkunga o ku ia e whonua. So koe mea pau e nia koe ke neongo koe ke tala patonu mai ai taimi ke whai ai whakataha mo I tui mo I ripoti. Hange ko kulawe atu ki mua he taporo kalama koe pare mia Britania o ku whakataha mau pe pule lulu ko toa pe moe tahine Queen Elizabeth II. Ko tau tu ko tau mea tau toruia ko mau ke ai o kutu o taha he mahina. Ai whakataha koe pia mo e tamatui. Ko e mea whoko Samuela Crispo hiwana ai atu koe puka meu koe ke whakataha ai
mau pepe mo tamatu I tamai ena fa fe tu taka te ko ke tari mai ai tu I ne tari ana ka ko tama pare mia ko ni ko tala ga ko klave I o ku fa ta mau pe mo tamatu I e mahina ko to Koi. E ko foi poi ni maho e ngai ne figa toru he tala no ke fatongia e pare mia e tonga. E ko la yangi tau pe he. Ko sa tu akuia to le yangi ka pa na fra wiki ua. Ka ko tu mahal ka mea pen na felo to I ke te finanga ke tu. He ko e fainga maria nge ia ke pare mia ke va ofi mo hua I be ne whakakau koe ke kau e whai whare I e whakata he kule o atu ne whakakau ka koe tau pehetu o ua he mahina he lahi ange umea tene vahe mo tu I he tu o taha he mahina ka te u whakafoke atu tau Ke whakakau mo oni whakia e profes he tawakai koe ki ai ka ko wakai foka ke kupu ko ni ka kupu mahu inga foke ni ka taha foke ni ngahi e kupu ko na ke whamatala ki ai na e whai ko hono whahu mai I he wafe hongo fulu aia o ku ne tala mai pe ia he kupu ia ku ko manatu I foke taimi ko na e whai ai ko ai hono dissolve ko he tu I e whare area na e whai holo foke whela waki ai ke pehe e koe, ti sau pe koe ako ne osi a pure anga. Pena e whae rewa ngai whaka uhinga o whakatatau ke he kupu koe ni, ki he kupu nima noa A, ua, pea mo A, B, C, D. Aina na wakai e kupu koe ni, he na e pehe e ni ihia, totonu kono ti sau pe whare area, pea e whiri ai pe ha pare mia reo, pea mo kau minista ke na hoko atu ka toki whai whiri. Ka na kai koe mea e na e hoko. Koe ngahe na e whai kono wakai I koe kupu koe ni. Na e kai ke kau ai e mea ia koe ia I e whi whakau kau koe ia. Ai na e te hoko atu pe ai pare mea ia me kau minista o e pure anga ko osi. I fwoi taimi koe hiri koe no te solve koe whare area. Ka koe ngahi mea pe nia koe gulisi mai koe ni koe ngahi mea pe o tau iloi. Ko inga ke toi whiri koe nau tolu o nau toi hoko atu koe ia Ana te sau foke whare area ia ki mu ai au te ke whai, na toki whai whiri ia ki November. Ai na whai whai te sau via ngai mahima ko siu sūne pe ko siu lai mahala lai net ko ia. Na whai ia he mahina ia ki mua. Ni poko au kosi pa toki announce e whiri ia ke toki whai ki November. Pe na pehe rewa e ni ihi kona nau whai e ngai whakaanga mo ui ko ni. O kutotonu kona te sau pe whare area. Osi ai pe pare mi ai a Samola Crispo hiva pe mene kau minista. Okay. Kana kai ke pehe na ti sau pe fare area kana ke hoko atu pe pare mi ai me kau minista. O a o ke fili no ve ma pa te fili mai pena o toluia ki fare area o te. Io kai ke nau kai ke nau fai e nau tolu e foi fatongia. Ko ne foi bete ki na kai ke nau toi fai nau tolu e fatongia ko whakalere fonua. Manatu I koe. Nau kei mau pe nau tolu nau ngahi laka ngā. Kai ke nau toi whai nau tolu e whatongia whakakapneti mo whare area, mo whakaminista. Nau iai pe nau tolu ia kai ke to'o au pito nau tolu I ki tua nau iai pe nau tolu ia. Ka koe fo I whakalere koe fonua ia, fo I alu ko ia, koe whakalere ia e tu imo e whakatato koni. Aia o kehere ba ia me taimi koe o e masoloa. E ko masoloa ia o kui kaito e kau mai whakatato ko ni ia o whakarere pea e tu I pea moe tau malu I whonua e neafio. Aia koe ume aia ko o kumaria o pita kaku moni au pito peho tala noa au ia ne kai ke to'o hona ulakanga o hange koe ko mea koe ni. Te fito ke pare mea o hange koe ni manoa ei koe ni. Moni apito. Ko tui mahala koe ka pau te aha o tā naki mai ke konga koe ka pau I kai te tā alu rewa ke ni manoa pi. Alu ke ni manoa pi he koe mea koe ku asi o lunga I he uluaki pea moe ua pi.
ai reference pe koe whakawhiokotaki ki he ni manoa pi. Ka taha ni manoa pi koe pāloti ke whamalolo i ai pare mia. So ko haure waia ki he toi whakafoki re waia ki he kakai pe koe kupu o kunau whiri e pare mia he kui kai koe tui o kune whiri. Koe uhinga ia, koe mahu inga koe ni manoa pi he ne tu koe ni ai koe oku lawe ki ai a olunga. Ke whato ngai, foki mai ki he poini he koe tui koe ha i he tu mo pare mia i he fuitara no mai. Koe tui o kune whakanofo ka o ku ikai ko ia o kune whiri. Aia koe mahu inga ni manoa pi tau foki ke pāloti ke whakamālolo e pare mia kia ki nau tō o ku nau whiri. Aia koe ni manoa pi uloaki. Ka pau ko pāse whare area ha whakotuu ko whamatala i ko ha pāloti ke whamalolo e pare mia o whatatau ke kupuni. Pia i hono whakaha e tutuni ko ia ke tui e sea. Ko pau e lau ko whakawhisi pia ko whakataa o ngai ai ngahi whakanofo e pare mia mo kau minista hono kotoa. Aia koe tau haurewa ki e poini heni ai mahu inga o e whiri mo e pāloti ai wharearea kia pare mia pia mo ki nau tōru o nau i he la kanga minista. He koe uhinga o ku ikai pe ke toi kau e tu i he kai ke hanga he tu i o whai ai to'o nau tōruka e to'o he wharearea. Pe koe whata ngā e wharearea pe koe hai ka ku whai aki ai pāloti. Aia koe kupu aki ia. Koa mea te ke whiare ka anak mai pe ke ta hoko ki amin ki ni manoa pi ua. Ta hoko te pe. Ko pāloti ke whamalolo i ai pare mia so te mahu inga pitoin. Ua ko pau e ikai whakahoko kai oua ko o atu ki sea oua toi si ihifo i ahonga aue e nima. Ha whanongonongo ai tau mua ke whakahoko ai whakotu ko ia. Aia ku mahino au pito pe ia ai mea koe ni koe na ai ni koe whai aki o kuhu mai he ni koe ai mea koe kono whai koe kono whakailo pare mia. O ku tō mai a he ni ai mea koe. Pea koe ua pi, ko pau ke ikai ngāwe aki ia ka pau na e whakahoko i loto i he mahina e tahapau. So mena ta whatanoa ki ai ki he mea koe ni koe ki he toi whiri a paremi. Hiri ahono whakahoko ko ia o whiri lahi. Ka oku lau me whiri lahi. Aina whai whaka whelau aki ki ai e nai to tonu ke ai pehe ai whiri koe ni o paremi a koe ni e lolotonga ni. Ka nai hanga he sea ia e no pere whawhanua ia o tala mai o ngofua pe ia. Aia me hene whakauhinga ana ka koe fo i whiangangai koe mo ua pi koe ni o ku whepaki. Ka sai pete ta ala tu pe. Pe i loto i he mahina e ono ki mua ai aho ai a kua pau ke whakahoko ai ha whiri o whatatau ki e kupu fitu taha. Pe i loto i he mahina e taha ua hiri ai aho ai ana e pāloti i whakamui taha ai ha whakotuu pe he i he whareare. Ai ku maare fo i ua pi koe ni he koe mea ia o ko wakai ki ai na e matamata na e malawa ai ke hu mai ai sea o e whareare ai ne fo i whamatala ko ia. He koe ngā fo i options he ni o kui kai ke taha. Kau hau me mahina e taha walu, kau hau ai ki pe i loto e mahina e ono, ki mua e aho ko ia, pe i loto i he mahina e taha walu hili ai aho ai ane pāloti i whamumui tahai, ha whakotu pe he i he wharearea. Aia oku mooni pe ai se aia e tonga. Koe whakai ki ike kupu ia. Na tatala noa tau aia i he nofo he mahina e taha walu. I he kumanatu i he taimini. Ka koe ni o kui ai mo ongo toi whakata e whaunga e ua.
Pea e malawa rewa he koe fo I mahina e tahaua me fo I whiri whare, me fo I whakotu whakawhare area ki hano whakailo hapare mia, na e osi tō loto ai fo I keisia koini. Io no, ai koe ke whakailo a Samuel a Crispo hiwa pea pe ki aia. He na e osi whakahua fo I whakailo koia. Ai e malawa e ke tonu ki ai, I e ku mau. Ai kai whafoket ka tato ki hok ke tonu. Koe konga ia e profesa o na tau whai ko kia e tau wakai. He koe whai taimi fo kia koe na e whai e koe whiri pare mea koe fo ou. Ani ko o pohiwa tu ene toa. Na e toki huu mai aku ose ta ui e taha me iua ai pare mea koe akirisi. Pena tau whai foki ai hono wakai I koe he wakai ki ai e kau loea ba mo kakai whanua. O pehe foki o kai ke toto nuia ke whakailo whawharearea po hiwa tu ene toa. Ko uhinga ha tike ke mahina taha walu me he taimi ko koe na e whakanofo ai ko pare mea. Ka koe ngā na e whahape he sea wharearea hanko tā noa I he kupu koe ni. E lau pe ia me he taimi koe na osi ai whiri lahi. Ai ka konga ia tau wakai e tuki ai ka pau o whea mau ke te matu aki maala ala e lao pe e sai nai ke na whanga o tānaki ki ai e whai mea. Ka hena kai whake whaha ilo kon toki hoko ia ana ha mea behe o ku he ilo pe na iaha pare mea ia ki mua. Ka koe osko ne liliu ko toki hoko ne mea behe ke tō tau e pare mea I he vai wanga maari e ia hono te mi. Ka nei tonu nai ke na whanga o spela I mai he tau konistuto ne ka pau rewa e hoko ha mea pehe ko harewa mea te tau whai o hange ko nau tala mai ko ena mahina taha walu o se whiri lahi e toki ngofua ke whai ai ha vote of no confidence pe kake ngofua ke whai ha vote of no confidence ha toe mahina ono ke whai whiri lahi pe ko I loto ha mahina taha ua na e whakahu ai ha whiri ka koanga ia e wakai ki ai professor. Ko mea ene o koutokanga ki ai koe ngo fwoi konga koe ne poini e ua koe ki lalo. Aia koe ulo aki kua pau ke I kai ngawe aki ia ka pau na e whakahoko I loto I e mahina e taha walu. E kai ngawe aki ai fwoi whakaukau koe aki hano fotu ai pare mia koe ai palot isa palot famalolo e pare mia I loto I mahina e tavalu hiri a hono whakahoko ko ia o I whiri lahi. Koe whiri lahi I e keisi koe a pōhiwa na e whiri lahi ia I e taha fitu. O ke whatonga? Na ea o mai ke whiri o pōhiwa, na whiri o pōhiwa ane whe, tau kōsi? I he wafe taha hiwa I September. Whiri o pōhiwa I September. Na e whai o whiri lahi he taha fitu. Mahina taha walu mea I kōs taha walu te ki ai. Ikai, Ne te kai ke taha walu me foi whiri e taha fitu. Ikai os taha walu. Ai na osi a opea ke mahina taha walu. Aia, tato siofi whakarerea ni he uhinga foi uapi ki he whiri la. Aia koe foi whiri lahi ia na e os mahina e taha walu pe ia I he foi o tonu e tatala no ai. Tona. Se mahina ia taha walu me he whiri lahi. Koia he koe taha fitu taha walu, taha hiwa. Konga ki mue taha hiwa. E mai nai moani pēa I no pere whawhanua ia. Te kai ke tā au ifo tāua ia ki e pēa toe alui fokoi ki
uinga no a pe I loto I e mahina e ono ki mua ai aho ai a kua pau ke whakahoko ai hawhiri o whakatatau ki he kupu. Aia, ko e mei loto ai I e fo I alu ko ia ki a aho e whai ai hawhiri I loto he mahina e ono ki mua. Ai au tau tau whiri tau tau ria ko whiri lahi e. Ai au to e tō loto mo ia e tonga. Ke whatonga ai? Te hao mo ia. Pe hao koe ke foi poin wha mui mui. Pe I loto I he mahina e tahaua hiri ai aho ai ne paloti wha mui mui ai. Wha mui mui taha ai ha whakotu upehe. Ai a ko Samuela a Crispo hiva na e whakotu uia I he mahina e taha ai ko e hao e mehe. Ko a Crispo hiva mahalo na ai ke whakailo. Mahalo ko foi mea ene o ku whihipe na e os mahina e tahaua foi ai ko whakailo pe a pekia. Ai a koe poini lewa ko ia ku maalohe foi poini uloakia mo poini ua I he ua pi. Ki kalas pare soni, Koe. Ai koe kupu ni manoa bi ni koe whehui mai pe palofesa he ni hiko ni kuna u follow mai he ta talanoa. Pe koe kupu whihai ni kuta talanoa ai. Ai koe kupu ni manoa bi I he... Kupu ni manoa pi ni I he ua pi. Ua ei mo ua pi. Ei mo pi. Ai koe kupu ni manoa bi. Fika ua ei mo pi. Koe kupu ia ku mpulotonga whaia e talanoa he taini. Io, talange ke nau sio ke nau konistuto ne whaawa pe nau mea koe ngā ke tau whanonga whakataha e ku. Whamanato peka mautorua o ku mahau me konistutone ta wal fitu ni ma o whapalangi ki konistutone kon whakatonga o e ahoni. Doi. Ai ko foi konga ia ko ia ko kupu ia ta ia hitai ni mi professor. O ku sai ke ta hoko atu Ko ia. Ta hoko atu ki kupu tolu. Ko kupu tolu o e ni manoa pi. Ka pau I loto I he hoa e whaavalu. O I whakata aonga I o I whakanofo o pare mia mo kotoa e kau minista a whakatatau ke kupu si I uluaki. Hiri hapaloti ke whamalolo I ai pare mia. E tari e whare area whakotu o kune whakotu watu ke whakanofo ha pare mia. Ke pare mia ha whafufonga ko whiri ke. Pea I hono whaha ai tutu uniko ia ke tu I e sea. Ko pau ke whakanofo e tu I ai taha ko ia ko whakotu ko pare mia. Ai ko kupu tolu ko ni kupu mau inga eni ka pau I loto I hoa whaavalu ai whai holo e foi hoa whaavalu o whakahoko ai foi taimia koe ke whai ai paloti mo ano whawhetongi a pare mia tonga Koe. Pea ko pau ke o atu ia ki he tamatu I a whangatuku Koe. Ai tato e whoki koe. Ka pau I loto ua whawalo o whakata aonga I o whakanof I whakata aonga I o whakanof a pare mia mo kotoa e ka minista whakatau ke kupusi. Hiri hapa aloti ke whama. So koe poini koe pe e lava he tu I o to o pare mia me pare mia mo to o ka minista I he fo I va I ta oe beteki o ku talamai e ngā hi fika koe ni o kupu ni manoa pi o ku ikai. Koe. Ko paupe ke whakahoko ia e he whare area. Koe. Pea tok whakahoko atu ki he tamatui. Ka te ta whai fo ni ke ta sio ange I alu atu ki fo I ki hono ke whakaukau o I beteki. Koe. Ta rifo ke whika wha ka pau kai ke aha whietānaki mai. Koe, kupwha. Ka pau e ikai whakaha ki ai ha whakotu o whatatau ke kupu si I tolu hiri ha pāloti ke whamalole. Ko pau ke tu I ke ne beteki
Oia, foi konga maari. Ka pau e kai whakaha ki ai, o ngā ke tu i ha whakotu o whakatatau ki ke whakotu atu hataha. Hiri ha pāloti ke whamalolo e paremia. Ko pau ke tu i, aia ko pau ke hange ko e whikatolu, ko pāloti ke whamalolo i ko pau ke whai e whakotu i e within 48 hours i e loto he hoa whama. Ka pau he i kai ke whakotu hataha ke ne whetonge pare mia ko whakotu ke whamalolo i. E hu mairewa ai wha e hanga he tu i o ve teki ai whare area. So ko foi mea nia o kui kai aha ne whikau ake anai mo foi uhinga kona ve teki ai whare area he wafe tāwhitu. Me neo whikau aki ai mahu inga koe o whiri o pare mia ke tonu. Wha e ve teki ai whare area pia whikau ke whakahoko hawhiri lahi ia aho i kai lahi ake ia aho e hiwanoa mea. Maari, Maari, puto. Koe pi, whakanofo ko pare mia whakataimi. O ia we, so koe foi mea maari ene ta. E whakanofo rewa he tu i, he kui kai whoke whakotu o maha kandidati me whare area. Anga rewa he tu i, so koe foi mawhai ene o maari e whaapi. Whakanofo ko pare mia whakataimi ha whaafofonga ko whiri. Aia o whinangalo e tu i, o malawa lelei ke ne taki. Hapure anga whataimi. Aia o kui ai pe foi mawhaia ko ia ke tu i ke ne whakahoko. Ai koe na talawe. Koe mea nau pe ai ke tataritari ke tahau ke mea kone a veteki. Ka e i kai ko hatahana e pare mia whelawe i mua whakotu ke whamalolo i aia na tari e whare area. Ka e ua ko whakanofo hapari. Aia koe whiripe tu ia whaingataha o kumoko i ka ano whinangalo kai ko hatahana ai kandidate pare mia pea. Kai whoki mai pe ki he whiri lahi ke tok whai ai ne. Pea koe si rewa. Ia whemahino aki mo pare mia whakataimi. Pare mia whakataimi. Whanofo hakau minister whakataimi sia. Maari au bite. Ke nau maulakanga kai oua ko whanofo hakau minister hiri ai whiri lahi. Ko mea tatau mo mea kou hoko e whanua koe ko Tunisia. Lahi e pe ko corruption mo ya pe hanga he Palestinian o vetek tisou. Ane to e ia pe mo minister mo ya tisou e ia whare area whare pe e ia mo ene whatatokon e Palestinian. Ko tama palofesa la. Range e ia kula corruption mo hafua. Ma e ia a military. Mantu i foku hange e ia Palestinian ko mafai e tu i ko ia mo army. Site ko hingoa ia e Palestinian koni o Tunisia i Afrika. Ko e kai osiko me ia foki ko instituto ne o mai pe fo ia ho hange ko ni a hivano lere mai ko Palestine site ko inu ku kamatala ka fa fo no na utala na tona ne hanga ia ku o se ne mai na fia ko ia e a hivano pe ko fo tai mi ta iva me ta mo ta to He ka pau he kai ke mui e tu i ke ngai APC mo e whika whaa ko e ni. E mau. E ai mau ai hoko ka ku pau neongo ai whoke a mawhai ke ne whiri e pare mia whakataimi, kamunista whakataimi, kai orewa pe mahino. Na whai ko whiri ha pare mia ia pe ne pehe ia ke pare mia i rewa pane kamunista. O hange ko mea ko ni Tunisia ka whema o ke mahino au pito ko hupo aia ko mea whokia ko e whika whaa ene ni manoa pi ko na pehe ko e hanga he tu i o whahoko i he tahanima. Aia ne kai ke ala tu ia ki he u APCT ko ni ala pe tu ia ki he uhinga ia ko e fo i mea na whai hala mo tu uhangeha
whawhepaki e mawhai e konistuto ne mo tu i e fui nipoti koe a sea. E kino pere tui wakano, alo tui wakano. Oi. Aia koe Maria, pita ka te whawhau ke atu tō. Koe kupu whuke ni tatala noa ke kupu maari e ni e profesa. Ai ni koe tatala noa ka whapai e whai ai whakahaloto ai vote of no confidence. Pea ulungia e pare mia. Pea ose houai ai whaavalu tikai ki hanga e whare area whakotuu atu ha pare mia. E hanga rewa e tu ia whakotuu mai ai ne pare mia mo ne communist staff ka taimi ke nau. Na pare re pure anga Ko pe mea pe foki e professor tikai ke tau ke hoko ha tau mea pe hei tonga. E ko talu e ose tau liliu wafi hongo fulu. Mo e tau vote of no confidence maupe. Tau whakaha loto maupe. Kau tikai ke ikuna hafo I whakaha loto ia. Ko whakaha loto koe fo, i whakaha loto koe malohi pe pare mia ia. Ai mako tau whakaha loto o tō luene pe tu o wha kua whahoko. Ke malohi pe pare mia e pure anga. Ai tikai ke ulungia. He ka pauna kua osiai ha pare mia e ulungia. Ko tau si o rewa ki he fo I. Mea koni tala mai he tau koni stuto. Ne pa mo taha pe foki. Ke mana tui pe ho tau kainga koni tau whanonga mono nao tolu. Ko koni stuto ne ni tala noa ai. Aia ko lao pure ia ko whanua. O tala mai ko he kau loea. Mo whamau anga mo attention ni are. Ka ai hataimi ku whepaki e lao ko ni mo ki lao. Ke he ia. E li e ki lao ke he ko ki tu ai Io, whepaki moa ki lao, pe ko halao wireless, pe ko kanati lesi, pe ko whepaki moanga o whakakaukau. Ko whakamana whoke, whakauhinga ai, e kai mine Facebook a kakai, Ka koe lahi taha e tau whakauhinga, tau tōruia o kui kai whakalā mo whakakonistu tone kai orewa ke tau o wakai ke pau e tonga. E ku lahi e whelāua ki e koe mawhana pēha taha ia aia ne fo itala noa mo ane whakauhinga. Kai kia mea pehe e konistu tone. E koe hange koe mea konu tau o tonga rere ai. Ko mooni e ni ko mea no ko mooni o kai ko mooni a ko mea tu I ke ai pate ka kai pe ko pate ka kai pe ko patoa o kai ko mea ko mooni pe ia ki a ko mooni pe ia ki a o e ku fa o hinga a ko kai ke ko mea ko mooni ko mea ko o ku tohi ai ko mea ko ni ko mea no ku tohi e no ku mari a pito e tau makai mai ke ai ka ko mea ni e tonga o hake ko ni e tau fai ko ni ai whakotu o ke whamalolo e pare mia. Ana tu I tonga tu o whihani e kutala noa ke fo I mea ko ia ai fo I mea mau taimi. Ko uhinga e kupehe ko e mau taimi. Ulo aki he kute kai ke maalohi ha fo I whailo ia. Ko ua more lahi ho tau taimi. He koe poini o kupeheni. Na nau ilo nai e toko lahi mau pe whaha I e pure a ngā he kai peke mālohi ta wha akieta. Aia koe foi poini ko ia tonga na I kai ke ilo ia e he kau whao konistu, kau saupuru konistu tone koe ni I he eku wakai. He I kai ke lava ke pure ha whahai o kunau toko si. Ko minority government o ku ikai ke lava ia I he tau whaunga he koe ha. He o ku iau e fo I whahai ai kau no pere te nauhanga mau peo top up ai whahai minority ka pau e hu maha whahai minority pe hu maha whahai majority. Ni ko taimi ko he tafitu. He paremia samela Crispo Iva na minority ai party ai patoa. He whiri ko ia. E koe he tawha, ko whe koe tā koe. Na e whiri he tawha, ai ko wawhingo fulu waf tawha, pe te whiri waf tawhitu. Koe tawha, koe tawha ana I tonga ai e nau kau he kau. Ana lai so koe whiri. I he tawha mo tawhitu. Ka koe tawha na e mālohi ai kau tau ata aina.
Sai, ko ku poini he kai pe ke a taimi e pure anga I ha minority. Me a mahu inga ia I whau o e whaunga whakademokalati mo e whaunga whakapati. He nana o si ilo ke ai paati neonga te kai ke aha la mo koni stukan ke paati. Sai. Malo he kau tawa taina he whiri pe koe minority e patoa pe na ito tonu ke pare mia kau tawa taina ka pana nau ilo e anga I tu o mea koe te mokalati mo mea ave na tole pare mia ka sapura nispoio. Ka koe ku poini ha ureva minority e patoa o ha uia o ha. O top apuia e he hou e ki moeha. Pea moe kau tawa taina kona na e hu mai kia. Ikai, kau tawa taina isa. Koe na kai ke hu mai kia e hou e ki koe mai pe koe minista whonua. Aia topu apu, aia ka kukulau, ka pau na nau ilo koe whaunga he ikai pe ke lava ke he ka pau e lava ke pure anga minority government. E lava rewa ke mālohi ai whaha I koe te nau whai whaka ilo o hapare mia e tonga. Ka he ikai pe ka toki ai ha miracle ha whai mana e malava. Ka koe uhinga koe anga koe ai whaunga koe ni na nau whau. Whepakie mo mea koe, whepake ai whaka ilo ia mo whaunga. Ka mea koe uta wako me whaka ilo e ne fia ua tolu. He koe kau kabineti ka atoa au tikai ka hataha I he kabineti e ngaue. He kone ngaue pe kumore hono lakanga kabineti. Pea iai pe pea moi kau po. He koe taimpe uhu mai kau no pere iai e nau kau whafufonga. Te nau, sio kai o mea koe, kai fuke la vai asio. Te nau minista. Kapau te nau uhu mai o pureanga iai kau whafufonga kau no pere minista. Pea iai me kau whafufonga kau no pere te nau itua. Aia koe taimi pāloti, koe kau no pere koe foi sino pe e taha. Na kai ke whakatoanga I foke foi mea. Pea kai pe ke a taimea te nau vote ke hai. Ka koe taimi pe kua nau kau whafufonga pe ku nau pureanga hangi koe foi whakataha koe me pāti e kakai. Io, te nau toko hiva nau to. Pe te nau mālohi pe nau to. I he pāloti. Ka koe mea koe ki moana e mālohi ai kau tawa taina ia me pāti e patoa. Foi whakataha e ua koe o nau override nau. Ko whepe ai kau whafofonga pe koe pāti e hau ki he minority government. Te nau override e nau tōluia ai whaha I koe mo I whahinga au tō I tuai te nau tōlahang nau tōluia tō hiwa kau no pe. Pea koe lau fika na e hala e nau hanga whai e mea koe lau fika ke whakatatau mo e whaunga, whapolitikare mo whakasosiare, pe hange koe mea koe ni. Pea koe uhinga e koe nau pe hea e whakamore taimi ai fika wha koe ni I he tala noa whakailo. More e tau paanga mo e mea. Kai orewa ku nau hanga fika I pe toi liri ue lau fika mo e whakakaukau e pāti mo e whakakaukau e tokolai. Ka tau pe nea me nau pe he koe e foi fika hala koe ia. Koe pe he koe whakatokolahi koe ke alu ke tau tāwhitu kai toko hiwa kau no pere te tau mālo koe pūrea e kakai. Foi ulaki whiri pe tonga pure anga pare mia e no pere. Osi pe foi liri. Koe hae mea toko tāwhitu na e whai. Kai fuki ke whika I pe fuki mea aia ka kai ke whika e whaunga whakasosiare e whakahistoria tala tuku whaholo. Moe ha o e whaunga o e whonua mo e whaunga e whaneare. Koe foi whakamālahi taha pia. Osi pe koe foi riri upureanga. Koe ai fuki whakaukau ke pureanga mau pepe mālohi mau pe kakai. Foi ulaki te mi me mia no pe. Pea nau pureanga nau toki tānaki atu ki ai kau tawa taina. Pea maarie he foi whiri koe kai toki hu holo e patoa hange kou hu ke pureanga hu ki tua. O ato a uriti wata Samuel Akris Pohiro, ato a Isleri Pool, nau hu at kiloto mai ki tua. Maarie au pito.
Ka te whafo ki atu tonu. Ko me fuki e professor o kumari e ko he tau me fa politikare. Ko tau si o whakawhika atu os mahino pe e ako fika ko e alonga i whanau mo mea maalunga o maalu e tahafitu he hiva. Kai me tau me fa politikare tau maalohi mau pe hiva e tahafitu. Maalohi mau pe hiva e tahafitu. Saka foi maalohi ne ua ai hiva. Maalohi e pureanga tui magano. Maalohi e pureanga koe ni o tui one toa. Maari e. Son. Maalunga ange ia. I foi pureanga pe tahana maalohi ai mea pureanga patoa. Zika wafi tahafitu ia. Pa majority leva patoa. Ko fofua taimia na nau majority o se liriu. Ai na mau e nau fo i toko taha nima, taha ono ia nau tolu. I he kau me mau na tole majority he nau me na nau toko lai. Me mau e nau toko fo i toko taha whai nau toko taha nima. Tako fo taimi ko na whai. Ala tu fok me kau tau ataina. Taimi ko na whai ko nau mawai ua. Ai tau pehe ka pana nau toko taha whai. Pea mawaiwa na tolu pea alu rewa e Mr. Lao ia mo pohiva. Mo whahua wa au ta mo akosita. Pea mo wātau. Mo poas. Alu fi toko nima. Kai no fe toko hiva. Aina nau toko taha wha. Alu toko nima me patoa kai no fe toko hiva. Alu toko nima ia maalohi nau tolu ia. Pureanga nau tolu ia. Alat pe nau tolu ia pureanga nau tolu. Ai kwa mea o tau sio ki ai whaauri. Matai fika ia he ako fika maolunga maupem. Maalohi mau pe matai fika lahi. Kaka tau politika area da tolu ku maalohi mau pe matai fika CCE ia, Ia, ko maari e foko ku tupunga ia me he tau anga whafonua, Tupunga ia me he capitalism. Wai kau tamai ke nau whasiosio, tuko e ai toko taha fitu e whasiosio ko whenea maua ane me ngako, Tupunga koe tau whaunga whasosiare mo whapolitikare motua, koe anga e tau nofo a ka inga. So ku, na e consider e uvere pos ko ia, I don't know, koe ke umao ia. He kōpau ke oha ke kātoa nau tolu ki o lunga i he taime u tau tala noa ai ki he whakanofo hangahi whare mahu inga ia ki kauto. He koe tau whatata, hange koe kau whafofonga e kakai. Ai koe toko tāwhitu. O koe e ka mai ai koe whohaia o e matapure mautofia. Hange koe tau whatata ka ke toke tāpure amuaske. Ka ke mau ilo ko ia kau tama pehe ia pa kau tama ko ia o ku ai honau kakai mo nau tofia o ku nau tatau pe nau tolu he fu mo kau no pere te nau nau tolu ke fai kau no pere ko ke he pe ia ko matapure a fotu ka koe fu ko whakafato ngia tatau pe a fotu ia mo no pere he uhinga whakai whato ngia koe ano kakai, koe ano tofia, koe no pere, koe ano kakai, e koe tau pehe, koe hae eiki, koe hae no pere, koe toko taha koe ano kakai, koe ano tofia. Sai, koe hae matapure mau tofia, koe toko taha koe ni kakai, koe ano tofia. Ia irewa kau tama pehe, ia na tau konsiti aia he lau taha fitu ki toko hiva, ikai. Fe whaahinga, me hi kau whafonga kakai, o kunau hangaton me laina laine no pere, kunau hao me laine tui. O kuiai e nau tau ataina i he malumalo e konistuto nei mo mea ke nau whiri. Na wona toke kau no pere ke toko hiva. Na tau konsita e mea pehe i kai. Nga tape e tau whakau a tau tolu he ai toko taha fitu toko hiva. Sa lahaya ke taha fitu e toko hiva. Mau e tau ori pa toi mau me tau whakama. Ko te pehe tau hanga tuko ni ki novema. Ko e ni ihi ko ia ku nau whakaukau, te nau kau ki nau tolu, te nau aonga ke fo i hiva koe kau no pere. Nau tāket pena toke toko nima. Ka pako e taha whaa e whika koe e whaere pureanga. Ko e kulupu koe ku nau loto ke nau majority pe o teike pureanga, te nau tāket na toka nau ka whafonga o te sisi e taha whaa. Ka nau lawa nau tolu pureanga. Ka whae taha te nau tāket pena tolu ka toko nima toko ono. Ko nau pureanga nau tolu ka pau te nau ngawe aki e kau no pere. Ka ke koe te watke ke ki wha maa popo mai ta plokalama. Ma whana ta tala noa honi he. Mea kata toki hoko te wika au he kabineti.
i he ta proklama ko kau ai ko kupuni mataha e te takamata i he kabineti ka ke whamā popo mai pe he ta proklama. Ia, e tonga, ko e ku whamā popo pe, whe mau ai ni manoa pi fika whaa ko ni ke whai ano sampuru. Koi. Na nau ma uia mei whe. E whui whakaukau koe ai ke tautou whakailo ke whamalolo e paremia. Koi. Nau ma uia mei hen, mea se rian. He koe kau whai whare i koe na ki e whotutu pure anga koe na maa olunga taha koe whai whare i at me siti koe ni whawhonua koe ni Australian National University. Pea oku koe tupu mai ai u whakaukau koe ni me ai me principle of governance. Oku ia e mea koe pure lele i koe urea koe ana tau tuk whanako. Atia me heni, koe good governance, koe pure lele i na tau whatonga. Koe tariu i ki tua, tariu i ki loto moe hafua, ata ki tua umea katoa na e watu me heni me sit whawhonua. Na ula vea tu ki ai ko profesa la ma ko ia na me whao mea ko ia. Na ma whao ke mo profesa Futahelu i ene i ene. Sai. O ku whai ai whakotu whamalolo i paremia i heni. Ka koe mea ko ku whakaori ai e tau mea, he ku tau ai e tau tōruia ki he tau wharearea whakaluku fua. Uhinga koe nei whie mau ke ai ke mahino e whakapāti pe i kai whakapāti. He koe whakatū koe ni e tonga o ku hoa ia mo e whakapāti, ka o ku oatu ia i he loto pāti, o ku ngāwe aki a heni. He kai ke ngāwe i aki a heni ke e whakatū atu he reipa, a pare mia o ripro ke whamā ke ai ke hopo i ke whamā lolo. Koe ke lava ia. He koe kai ke make sense. O ku tae uhinga e mea ko ia he tala noa pāti. O ku uhinga e whakotu ko ia, koe whakotu ia i loto he pāti o ku pure anga e ha whaha ia i hanau mawai ua ke whamā lolo i ai pare mia. Nai os whahoko e mautolu ia Kevin Rudd, pea mo Julia Killett, So koe anga ia mea. O atu e tau tolu ke ai katoa ke wharearea, ka koe ange ko glau fok na ton ke ai ke mahino, he koe mea koe au ai loto he pāti. Na e hanga he konga i rei pāheni, o ni hanga whaka ilo i ke whakamālolo i a Kevin Rudd. Na e whai pe he fo i loto rei pā, e fo i vouti ko ia. Ka koe ku whamao popo ia. Koe u tono no ia, i e upoini na aku o atu ki mua pea kou ka noa pe ki ai neonga pe kai ke sa ia i hani ia pe ke nau pehena tō kou si o lalo mo hea i kai. O ka noa pe aku ia hanga tonu, koe ngahi tono no ia i e fo i tufunga pe koe saupulu e ua awhia mo fulu ka ua e mea koe. Pana aku o slawe kai ka koe tato ki hau enu o ta nofo mai ki ai. Ka te uwhawhoke atu tō. Malo pito e profesa pe aku whawhiwhia pito mo whamawhana e hoko atu koe e ta tala noa he tau konstituto ne. Ko tui pe, ko te hoko atu wika au he kabineti, pe wawe pe tai me osi ai konga koe ni, ka te toki hoko ki he konga hono tolu, koe konga whaasi koe e tau konstituto ne. Ka kua malo lai atu he lava ta polokalama he ahoni, ka te toki wakai i he wika hau, i he taimita tau pe ta polokalama koe tufunga whanua alo au. Malo apito, professor. Malo apito. Malo tonga ko whalai ake tiko. O whakak mo tolko toa pe mea mai. Malo, pito ko e lava ia tau proklama ko ia ahoni pe mo e tufunga whanua alo au. Ai au kuma whahoko atu he wike ko toa pe mo professor to ke tāsi o si o laftani. Whamalo lahe te ke mo tolu kainga. I he lava ke mo nofo ima e tau proklama pe lava ke tau whiha aki ai o tau tala noa ki he ngahi ki mea kou whia mau he tau proklama ki he tau konstituto ne. Ko e proklama ko ia ka hoko atu, ko e proklama ko a pongpongi, ko e whatwhanua fo o ku whahau atu mau pefokia he pongpongi tusite i he pongpong pure lulu he tai mi hongfulu pongpongi. Ko e hota e hoko atua e tau proklama ko ia
ko e whawhangu o Saione, ai o atuia i he taha ho ata a pongpongi, taimi a Nusilani. Ai ko hongo fulu pongpongi ai whatwhanua fo ope mo piven piukala, pe a taha ho ata rewa a pongpongi, ai whawhangu o Saione. I hoko ai whae whiawhi a pongpongi, ko e tala noa ako ia mo politikare, pe a mo palofesa i noke huakau. Ai ko tau polokalama ia ki a pongpongi, pe a oku i he tainim, i he hoani o glotonga whai ai ngā aue, pea mo ni ihi whai kore holo ki ngahi kau kantiteiti ko ia o ku nau ata o lotonga whai whitu utaki mo ki nau tolu o se ai ni ihi ko nau whitu utaki mai ki ha whai hatara noa mo ki nau tolu i he mahina ko ia ko oka topa ai e toki o atu ia ko tui ko mahina ko oka topa e me mei wike ko toa pete whenga ki o atu ha ni ihi tau kau kantiteiti e lava ke ai ha nau time mo lava ke nau tala noa mai ke lava ke tau wakai ki he campaigni pe mo ngahi ngāue ko ia o ku nau pore ke ai whare area te mau whainga ha mau lerei taha i o katopa ke lava ke o atu to o taha pe to o ua ha whainga maarie i he wiki kotoa pe ke tau whatala noa ai ki ha ni ihi o kau kantiteiti ko hape lahi taha ala mau pe e whainga ke whahoko atu ia i he mahina ko ia ko o katopa whamalo lahi foki ki he kau taha ko ia ko e South Pacific Loans, ko e kautaha eni, o kunau tokoni, ihe e tau polokalama ke lawa o whakahoko atu ke tau makai ki ai. Whamalolahi ki he pure ko ia o South Pacific Loans, malawa ko ia ke nau tokoni mai, o whakahoko ko ia e tau ngahi polokalama, ihe wike ko toa pe. Kau ke whema uno, ko Okalani foki e alo Okalanini o level tolu, i apo ai ka pongpongi ka mata ai le voltol ki ai ngai ngau anga ata ka fomanato tu peta ka ta no ko ni ko South Pacific Loans ko ka ta no ni ko fuolo ta u na to ni a ta kainga Pacific ta do fito kainga tonga ya fe mau se niti te ke lava o fitu taki ki na ofisi manurenga toni pe ko Kevin Drive i Manukau telefone olea i he fika o famo o ke stalik tu po peko hataha peka o ngā ue, no walu ngeau, walu walu, hiwa walu, walu walu. No walu ngeau, walu walu, hiwa walu, walu walu, kia stalik tu bou. Whamalo lahi foki ki he Page Fashion, tua ke te peke te mūtol kainga e tau wharekoloa wala koe ni, teke lava he tainimi he level tolu, ke whakatau online i he nau website tap.pagefashion.co.nz te lava o ke whakatau online i he nau website pe lava ke courier hanga tonu overnight courier ke te koe o ata ke whakatau ke lava o courier i he tau level tolu hureo ke nau website pagefashion.co.nz o ku where e walai Mana uta fo'o na tok tau mai pe toi maa ke te whakatau me ai. I he pagefashion.co.nz Ka tahalanga eni i Salt Lake City, Amerika. Ko Faustina Construction. Whamalolahi ki te gina o tō, sione alakatonga, i he whika walu no ataha, hiwa whaono, hiva hiva, noa taha, i hao, fia mau, langa kotoa pe. Ka ngale tau kawa tonga, au ku fia ai none kiti kawa trading. Ke na ke oat ke te koe ai kawa tonga, kona pea maa pea ifo. Fitu taki ki alupe i he noa ua taha, noa ua wha, hiva taha, ono waru. Noa ua taha, noa ua wha, hiva taha, ono waru.
Tohi